Kadian kajing pediang kajing ujor na ginong song snong ki bahab Miriau Center Ranikor Civil Subdivision ha Southwest Khasi Hills District halor kajing bam yat bet kerkom sam Russian ha kabakala don kajing ja jong ukhaw mentala lai banai AA na kaliang Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP Southwest Khasi Hills District ha ka arpulai teri Risau araja arpusau kalalet bani kendu yu Additional Deputy Commissioner ke Southwest Khasi Hills District uba LT Taryang ban panjing syai ha bayadai bat kani kajing ja. Habakran Shikilat Pathai Kubor u General Secretary ke FKGGP Southwest Khasi Hills District uba Balse Kharbani ula pentim baha ketiga jeng kendu na kaliang Additional Deputy Commissioner barki officer kila pensyai baka sorkar kala dap pelat yau khaw rasyan syaki nong di marbam buat udalengo ru bakumnu khaw umpoi syaki pajba kumta uniu he officer ula betha ban penlong sendan da jing toket ke bahalor kini kemat ban lap ya jing sisa ban IT ru ya ka kai pot apo khat san sngi Inspektor supply apa ada bantu jauh kau kapos kameriam kena kena saya bayu jujur hari ini kasan sini te kalau persang benua diktibian korban sutu bah ribat senayo itu kau ro Jun batu Agustus batu September tenden dah nilai kedua hari ini apa sahaja dapat ya kalau supply yang bah nak kalian ke office kada isu itu kau inisial haki hosla kan mereka balong baik penba nusung tu ki ojo sengi bah hadu mentai kini kilai benang shimla yo kau te nak kalian junging lai kendu yo usah kalau respon ini kam yang bah nsa hapok sansni nak kalian ada macam ser hapok sansni sapa inquiry dan luar Indonesia ba syai po itu kau ba kila ong lo ini bangsa aktif kasen hadir kasansni sa ai tip ni kasen badang lang junging kintu ya kini usah ba kuat syu ba kum kini ki agi ba kidang jab yang hadis nang sekemat tapi iba kumulong mentau kau nak kata sebentar government kalau IA pajak institusi kari jai baro nanti beduk basuk basusi kalau ba kidon katu kat lagi ba penjak lab kau kentip mana penjak lab adu mentang pala betip tak benar layo ikin ya inquiry baka department sa IT ini manu pendukan bakal itu kau ya kementang empat bendong empat komen manu pendukan bakal kau pada bilang ni huslang itu tan selong ba endang layo ya ka information kebabian nak ditip na kalian department saya ini haden katsas ni dan ang kipat do banang sekemat baru ki dilar ki bahap solves jungi baru ki hosilar bahap ursi ni Malaysia bani lekai kam pajba mana kasan lagi dalap nang sekemat ni saja cukup kidon an ke baladot hangka tu ka tap jongka supply Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya